Y gwahanol fathau o ymgeiswyr Glirio. Ymgeisydd uniongyrchol. Ar ôl derbyn ei graddau, cymrodd flwyddyn i ffwrdd cyn dod o hyd i'w chwrs drwy'r drefn Glirio. Ar ôl A-levels, nes i fynd ag agapur, nes i ddod yn ôl, nes i meddwl amdano mynd i Prifysgol, nes i fynd i diwrnod agored, a wedyn nes i applio trwy clearing a gael i fewn i'r cwrs o'n eisiau. Newid meddwl. Bodlonodd yr amodau ar gyfer ei ail ddewis, ond newidiodd ei feddwl a daeth o hyd i Bangor drwy'r drefn Glirio. When I decided not to go with my second university option, I was sat around the kitchen table on the UCAS website and the course of linguistics and English language popped up on the UCAS homepage. I decided to have a look at it and I called up Bangor, who made a really easy experience in signing up for the course and sorting accommodation within one 15-minute phone call. Newid meddwl. Dechreuodd gwestiynu ei ddewis gyntaf ychydig wythnosau cyn diwrnod canlyniadau. Cwpl o wythnosau cyn diwrnod canlyniadau, doeddwn ddim yn siŵr am fy opsiwn cyntaf, felly dechreuais edrych ar brifysgolion eraill a dyna sut bennes i lan yn Mangor trwy'r system clirio. Ymgeisydd traddodiadol. Doedd hi ddim wedi bodloni'r amodau ar gyfer ei dewisiadau UCAS, felly ddaeth o hyd i Bangor drwy'r drefn Glirio. I unfortunately did not get the results I was expecting on the day, but everything worked out fine. Y drefn Glirio yn Prifysgol Bangor. Dim straen, hawl, sicrwydd o lety